Kashitiu Paul shakinong Ephesus kalunong kabalay. Namarkani ka daw ngau Paul unong sa bendi Christ Jesu nakbenta jong pigi gentle lara shisha piri osnyo shaphang kajing penya jong kate kajing ayay ublay ya kabala ay hanga nakbenta jong pi bar kajing penpa wala pentip hanga ya kate kajing mayan kat kumbang ala tho manchwa hakandiat ktien nakabahaba pi pule pila ban snutho ya kajing shampang jonga hakajing mayano Christ ya kaba hakiwe kipating benriu om shimla pentip hau kun benriu kumbala penpau menta haki apostle bari kinang tul pa ki bakhud jongu hau mensim baki gentle kilong kinong yo pateng bat ki para dekhot nagataka met bat kinong yo benta lem nagataka jingkular hau Christ Jesu daka gospel ya kabala penlong yanga unong peniat kat bakum kata kajing ai jong kata kajing ai ublei ya kabala ai hanga kat bakum kajing trei kabor jongu hanga ken uba kamret bani uba ritam nakiriu khoj baro la ai kene kajing ai ya kabanya lap haki gentle ya kajing kendrai spa bamla atipshu kajong Christ badi kaban pensungu thu igibriu baro ke ai kalong kata kajing penya jong kata kajing mayan ya kabala buri na bam cukut haublei ubala thaw ya ki ai baro kadang banyo pentip menta haki jing sinshar bari ki bor haki jaka beneng daka balang ya kajing start babun sertap kajong belai kat bakum kajing temu bam jukut ya kabaula temu hau Christ Jesu bau trai jongi hau bangi don kajing shlur pakajing yo wan hakajing shania da kajinget jongi hau na bakum ta nga karpat papinam snotlot na margite kajing jenjar jonga nakabenta jongpi kipolong kaburam jongpi ken na marganite nga pendem ya lagi khosi hau kpa na balajer kelteng yaki kur baro habeneng bad haka kendeu bon ai hapi kat bakum kata kajing kendrai spa kaburam jongu bon pen klanya pi bat kabor da umen sim jongu hau bri wa shapo bau Chris un shong da kajinget yaki do no jongpi kenang ba habala pen su thien barbala pen shong nong rim haka jing ye pinlong ki ba klan ban shampang lem bat kiru khoj baro ke ai kajing jalan bat kalenter bat kajing jelio bat kajing jrong bat bantip ye kajing ye Chris ka palat ye ki jing tip bakum ta on yo pendap ye phi shadu kajing dap ublai baro ti hau ta wala ban le kham tam na lor baro bangi pan la ni perkhat kat bakum kata ka bor ka batrei hangi hau ken long ka buram haka balang bado Christ Jesu shaki pating benri baro hadu halagarta amen.